Dobro jutro sada. Sajam vjenčanja u Zagrebu može krenuti. Sređen, obučen i sad idem u cvjećarnicu, idem se naći sa Kristijanom. Kristijan je dečko koji ima svoje zahvalnice, boce sa zlatnom rakijom. Sad ako se pitate šta je zlatna rakija, to vam je rakija koja u sebi ima listiće 24 karatnog zlata. Danas mi je baš dan ono krca zato što večeras idemo za Zagreb. Zagubio sam jedan baner od moje veleprodaje s kojom imam suradnju. Tako da, taj baner ja sad moram ići obzirom da imam trenutno zamjenski auto. Kao što svi vjerojatno znate, imao sam prometnu, lik deda neki se zabio u mene i moj auto je cijeli skršio. Ali uglavnom, i sad moram ići u servis, uzeti iz auta baner, jer mislim da je tamo, mislim. Tako da, sad idem na šišanje. Ošišali smo se. Sad da nas auto ne udari na cesti. I sad idemo nazad u cvjećarnicu pokupiti neke stvari i onda... ne znam nijakud. Okej, ošišao sam se, bio sam u cvjećarnici, bio sam pokupiti neke materijale koji su mi još trebali. Sad sam trebao otići u servis da vidjeti taj baner što sam pričao. Međutim, moj auto nije u servisu, nego je na totalno drugoj lokaciji, tako da nisam išao, ali sam nazvao taj drugi servis, šta god da je to, nemam pojma, da mi pogledaju u auto da li je to tamo i molim Boga da je, zato što ne znam gdje sam to ostavio. Nismo još krenuli. 7 sati, ali sad krećemo. Aj, čao. Tako je, dobro je to. Ljudi, krenuli smo u... Koliko je sati? Pola 8. Nije pola 8, 19 i 17. Daj ti kasni sati. Jel? Da. Krenuli smo, natraponili smo se, pun nam je kombi. Vozač mi je tu, ali evo, ne želi se snimat, kaže. Pun nam je kombi, tako da ljudi moji, vidimo se još kroz put, vjerojatno ću morat na benzinsku vozaču. Kaže ne, ali svakako ću morat sad nešto slatko uzeti zato što sam ja gladan, nisam ni štio cijeli dan osim jednog sendviča danas. Imam ja banana i jabuka isto. Ništa mi to ne pomaže. Podsjetite da sutra kupimo voće za prostor. Ljudi moji, vidimo se kroz put, javljamo se iz apartmana, ako ne prije. Ljubim. Usam. Stigli smo u Zagreb. Idemo u liftić. Došli smo u zgradu. Idemo u apartman se uselit. Nemamo nažalost parkirno mjesto, ali negdje ćemo već naći. Da, ne vidi, mislim da je ključ 0706. 706. Čekaj, pa ne možeš to tako. Ključ moraš stisati. Pa gdje je ključ? Pa neće mi stisati. Ono kad Katarina pokušava otvoriti, baš se vidi da ne ideš po stanovima. Ne. Idem samo po hotelu. Dori se, jebote si. Da vidimo. Šta je to vidim? Jao, što lepo. Gdje ti je ključ? Koji ključ? Pa on izvali. Idu kurac. Ne mogu ga izvaditi. Pa ne možeš ga tako. Deri se. Šta nam je ovo? I ovo koji gledam WC, to mi se ne sviđa. Uvijek gledam te WC. O, ima 2 WC-a, ovo baš dobro je ovo. Jebote, različ nešto. Ja, pogledaj ovo, molim te. Odi vidi ovo, Katarina. Odi vidi ubruse. Aj, molim te, pogledaj ubruse na stolu.
me sprdaš. To je to. Ubrus smece papir. Ali sve u svemu stanje je stvarno lijepo. Pomankanja ubrusa. Uglavnom, ostavili smo stvari u apartmanu i sad idemo samo taj kombi preparkirati, ali nemamo parkirno mjesto. Tako idemo sad parkirno mjesto naći negdje, ne znam gdje. Ali kao, valjda ćemo ga naći. Uglavnom, vidimo se. Aj, čao. Došao sam u stan, imali smo mali problem, mali slučaj sa kombijem koji se nažalost ne može zaključati. Tako da nek nam je Bogu pomoći sa stvarima iza i nadam se da ujutro kad se probudimo i dođemo do kombija da će biti sve ok, obzirom da ne možemo zaključati vrata kombije. Good morning. 8:10, Katarina vjerojatno još spava, ali idemo mu probuditi. Poželovanje na sobu. Ovo vece. O, ne spavate, gospođo? Evo, pravo se digla. Ljudi, ja sam u takvom problemu. Dan prije sajma vjenčanja ja mijenjam cijeli koncept. Zašto? Zato što sam se pametan sjetio sad, dan prije vjenčanja, otići vidjet šta su radili prošle godine cvjećari na sajmu vjenčanja u Zagrebu i pogodite šta? Ideju koju sam ja htio danas, to jest, pa da, danas početi napraviti jer je sutra sajam vjenčanja, je prošle godine imao jedan cvjećar. I identičnu ideju. Identično, a to je tropsko cvijeće, zelenilo, jako puno zelenila, most na stolu mladenačkom, čovjek ima sve isto koji ja. Ja sam sad u dramama, tu malo živčanim, ludim, ne znam šta da radim, ali smislit ću nešto. Ne znam nije šta, ali ćemo smislit. Tu mi govore da je to možda ista ideja, ali će biti potpuno drugačiji način rada, a ja to ne želim, ja ne želim da bude ista ideja, samo drugačiji način rada, ja to ne mogu. Tako da smislit ću nešto drugo i nadam se da će biti upola dobro ko ono što sam smislio, tako da, ali samo da vam kažem, most koji sam trebao staviti na stol je isti, čovjek je, mislim, očito smo se inspirirali istom stvari na Pinterestu, tako da me uopće ne čudi da smo pokupili identičnu stvar, obzirom da stvarno dobro izgleda. Tako da, smišljam nešto drugo, ne znam šta, ali kao, smislit ću. Čekamo da se Katarina našnuka i onda idemo. Ajde, čao. Upoznajte top konobaricu? Da. Uglavnom ljudi, na rano jutro, obzirom da sam jako nervozan, martini i ledeni čaj, tako da ljudi, živjeli, jebi ga. Znači, katastrofa. Ljudi moji, ja sam toliko nervozan, ja vama ne mogu opisati koliko sam ja nervozan i koliko je meni ovo stresan jedan dan, počeo od jutra, kad sam vidio taj stol sa prošle godine, sa sajma vjenčanja. Katarina mi se smije cijelo vrijeme. Znači ja ću popizdit. Nagovaraju me da radim istu stvar, ali ne, to se ne može dogoditi, ja moram raditi drugačije. Ali kako je moguće, meni samo nije jasno, kako je moguće da se dogodilo da ja želim napraviti potpuno istu stvar što je neko imao prošle godine. Kako se to dogodilo, meni to nije jasno. I ja sad to moram rješavati na neki drugačiji sistem. I... Katarina, šta želiš reći? Opusti se i uživaj. Opusti se i uživaj. Šta me ti gledaš, Teda? Ade mas, Teda. Uglavnom, kupujem voće, samo ću ovako na brzinu, tete su me prepoznale. Pusa cure. Hoće nam biti dosta ovo. Ok, stigli smo u veleprodaju. Katarini sam zatvorio vrata pred nosom.
Ćao. Je li Toni tu? Kako? Ok, obukli smo se u Radno i, čekaj, sunce mi ide. I sad, ono što idemo raditi dekoraciju, jer već čekam vidjeti sam prostor, da vidim kako on izgleda i sve ostalo. Ovo će sad biti haos i ja znam da će ovo sad potrajati. Dok ja to sve kombi vam nisam ni snimio, zato što je kombi... Ne možete vjerovati šta se nalazi tamo. Tako da kombi vam neću zapravo ni snimati, ali iskreno vam kažem, sramota me koliko smo sve nabacali unutra. I to je to. Uglavnom, idemo sad do kombija. Čekam Katarinu da izađe van. Wow, on je baš lijepo. Uglavnom, čekam Katarinu da izađe van i onda idemo na Velesajam. Tako da, ljudi, vidimo se. Ono kad se mi pripremamo. Šta? Krši lom. Ovo nije ni... Ljudi, došli smo na sajam, znači ovdje je, kao što vidite, sve se priprema, sve se radi. Naše se polako priprema, tako da moramo sad to sve još složiti, dekorirati. Sad nam te kreće posao, tako da, ljudi, što uspijem snimit ću, što ne uspijem neću i to je to. Ljubim vas. Ekipa, donijeli smo apsolutno sve stvari, tako da vidimo se kroz ostatak videa. Sad apsolutno ne mogu ništa, zato što moram ovo sve napraviti. Tako da, ljudi, vidimo se kroz video. Ćao! Sreo sam Adrijanu. Njezina cvjećarnica ovdje u Zagrebu ima, zove se čekaj, zašto si mudna? A, nisi u fokusu, čekaj. Buketa. Eto ga. Pozdrav. Šekirajte svi na Instagramu, ostavit ću ovdje negdje njezin profil. Evo, Katarina se ubacuje. Da, mislim da ju prati. Uglavnom, ljudi, vidimo se. Ćao! Bye.
Dobro jutro, 8 ujutro je. Ustao sam se i idem kupit brufene u ljekarnu. Zato što klasika, uvijek nekog nešto boli, a niko se nije sjetio ponijet. Tako da idem se kupit brufene i onda moram ići u neki od trgovačkih centara, ne znam gdje, ali negdje ću otići. I onda to, dan sajma. Krećemo oko 2 ili oko 12, sad ne znam, moram pogledati u raspored. Uglavnom, sve vam snimam. Stigli smo na sajam, Katarina se skockala. Posložili smo apsolutno sad sve što smo morali posložiti. Stol naš, ovaj dio ovdje sa rakijama, još samo neki detalji i to će u pravilu biti to. Idemo vidjeti kakav će biti ovaj sajam. Sajam Vinčanja je završio prvi dan, a mi smo sjeli sad u restoran, to jest već smo i pojeli, idemo kući, idemo u apartman. Ja sam umoran, ali ostatak ekipe baš i nije. Ja jedva čekam doći kući, sam na tuširece i leći. Idemo sad na dane muzeja, noć muzeja. Oni neki idu koji hoće, ja bome ne idem. Idem kući, tuširat se i leć spava, zato što sutra budimo oko 8, jer u 10 ponovo počinje sajam Vinčanja, a u 9 moramo biti tamo. Tako da vidimo, ne znam mi pričati više, vidimo se ujutro, laku noć. Ok, dan 2, stigli smo, sad ćemo vidjeti kakav će biti današnji dan, šta ćemo sve raditi, koliko će biti ljudi, hoće li biti ljudi i sve ostalo. Mogu vas malo provesti kroz sajam Vinčanja, čisto da vidite kako izgleda, iako ono što primjećujem da najviše ima zlatara, to je nešto što najviše ima, ali evo malo ću vas provesti čisto da vidite kako i šta to izgleda na sajmu. Drugi dan sajma je završio, prošlo je zanimljivo, bilo je dosta ljudi, puno više nego jučer i mogu reći da sam zadovoljan, bilo mi je čak opuštenije nego jučer. Još sutra da vidimo kako će biti i to je u pravilu to. Vidimo se ujutro. Laku noć. Zadnji dan sajma. Idemo, šta? Šta ćeš? Ja da još stavljamo mašinu suđa. Bole me kurac, treba se oprat. Uglavnom, idemo. Jeste spremni? Vidimo se na sajmu. Dan 3, to jest zadnji dan sajma, je upravo počeo, pa da vidimo šta će se danas dešavati i kako će nam danas biti ovdje.
I to je to. Katarina evidentno jede. Naranču jede cvjetnu dekoraciju i jede dekoracije sa stola, tako da opušteno, valjda će nešto ostati do kraja dana. Vidimo se kroz dan. Ovdje vjerujem da ste svi primijetili ove predivne mladence, ali Suzana, mene zanima kako se dotakli ovdje estetike. Nemoguće je zaobići ni vašu estetiku. Hvala. Meni je njega fokusirao, ne veze. Pa znanje treba. Da, to moram ti daju imena ovoga hostelima, tako da... Hvala. Ekipa Sajem vjenčanja je završio, bilo je zanimljivo, bilo je super iskustvo i vjerujem da ćemo ponoviti. Samo je pitanje kad. Katarina je malo nervozna zato što je izgubila mobitel, tako da pomoći ovdje trenutno nema. Katarina, jesi ga našla? Da naći kad ga nema, bilo je na stolu. Pa te poznaje par ljudi. A gdje boli? Tako je, bravo. Martinović više ne može šepa. Glavi se da mijenja. Evo glavi. Katarina! Ljudi, vidimo se u nekom sljedećem videu. Ostavite like, komentar i pretplatite se na moj YouTube kanal. Aj, čao! Em gubimo, eme on zajebava. Em gubimo, eme ovaj zajebava. Ćao!